Ke ia no ka wewe ana, ka nana ana I nā mea hoi o ke ia moolelo I helu ia mai nei. So, mana e ka haule ana no ka he nalua, mana e no I ho'omaka I ka helu ana. He mai nā koa I wahi I mua huluoloa, hopu ia lako olelo, he olelo nui no ko lako wewe I. Mamake la ua I ke Kuaialii. Nai o lalo ala ua pea la hoku ia, na ia. Ka mea hoi o ke ia manao. Ai no ke kai hoa pae o, ke kai mau koa o ke la au o ka hoa pae o. A mamake no la ua I ke Kuaialii he o lalo nui no ka la ua he o lalo I. Ano e ma ke kai ano o iei ka maa mau a ole I ke ia na li a pau e na kanaka a pau ea. Na koa ke kai au pehea lako kulana he ali ia nei. Ina he ali then yeah, hiki pā ke hui ei me ke ali hiki pā ke hui me ke kai ali ia e. A ka, ina he kanaka o no aole pā hiki ke hele I mua ke ali. Ai no I ke kapu o ke la ali. But pehea la, ka nui ka manawa o lalo ia no, na aia nā li e hakaka ana ea, aia la kou I ka hakaka ki kaua. So maybe he ali ia no la ua. Ahi, oi ke kumu o hiki ke hui me ko hoa Kuaialii o ko hoa Kuaialii o ka aina. He mea hoi no ke la. O wewe wale no ke ano ke kana, ke ano o Kuaialii, yeah. Kai mea hoi. Where's my dictionary search? Ea e no ia. O luka ia na ko o kalama, auhe ahailono. Ahu mo ka kia na ma o manei. So, luka ia na ko o kalama, ahailono. Auhe ahailono. Ano e, oi reporter, messenger, retro news, sole survivor, defeat. Aoe ahailono. But they are ahailono. So, no hui kaua o ke la anu manao. Ia na koa o kalama. These are koa kalama who's been told to go and whatever. And ma mua I ke ia no no ma mua wewe ia na koa kalama na koa kipi o kalama, you know, just the war is over, mai you know, ahe pono e haka mau no, go back and whatever. So I know he mo survivors, and kahana ke ia mo kanaka nei e hele ana e kipa ana ia holo e hoi ke ano ke kaua ai he mo ahailono. He mo ahailono, he reporters or messengers. So ai ka mea hoi. Ke mama koholo I ke ia lona. We looked up Puhuluhulu last time. Let's see, there was something else. Poina na ea o kau kikino I ka lohe ano holo me kana mau keiki ko naka apea ki ano na ko I pepe maila ki ano ke keiki. Oh yeah, I remember now what I wanted to share. Well, kai mea hoi, he mahi ole ma kona po'o e kauana a he ahu ula ke kapo e ahu ana. Like, ke lohe ia ke ia mo vevehena o Kuaialii me he mea la mana oe ina o oi no Kuaialii o ka aino ma hololoa o oi no ke la ali ia I kona lohe ia ke he mahi ole kona he ahu ula kona a oe ka mea e pepehi maila
ia kalama. Mana oi, he ali ia e ke ia e kipi ana no ka aina. O pau no ke kai hoapai aka he hoapai no na e ke ia. He li e haka ana e kipi ana i nā koa. E kipi ana no pa ke ia mai kanaka ia mākou, ea? Ia holo ma. Mana o ba awale no ke ia ke la. Maybe mana o ia na no ke la mamua. But ma ka uno pa ka lohe ana e pepehe ia o kalama a me nā koa pau ke la kaua. Aia ke ia kanaka i kaikaloa no. A aka mai no ka hakaka ana. A he ali I no pa o ia. Piriki ana no pa o ia mākou. But ka mea no na e wewe ana. He waipahe o ka olu loa ke ia hulelo a ole I lohe iau mamua o lohe I lohe ia iau mamua. What is it? Waipahe, courteous, gracious, polite, modest. Hoi ke la olelo nani. He waipahe o ka olu loa. Oia ke ano ke kekia me kanamo me kaua me ke kulano ke ali e ke ali. Did he ask his name? No. And then they all see the anui nui after the noi clears and the ohu clears. Au ho'ona ia mai o e mau elele mai ki ali I aku. Nana I o ki ano. So ho'ona ia kai kanaka. Kohi ano ke keki me kumako hine. Hoi. But yeah, so hoi wale no ke ia la. Mano ko ho'olai ana mai. Let me know if you guys like this style of going through it. Okay, aloha.